Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi vau thla ni riat na tho tran ni ni a tuntum video a chuan Myanmar lam kalsanin khovel ram hruai tu pakhat Philippines President Duterte chet na khovelin an thlir mek chu ka subscriber te karon hlui don che uni Philippines a hian communist thurin vong tu hian om ve a heng ho hian sarkar laka buaina siamin ngongolan chhuah thina communist healthy a hriat an ni communist thurin chu Philippines a kui tria chom seilan hi Duterte ngai dana ni bau lawa sipai le police te chu order pe in heng ho hi ti top vek ro that vek ro ati phiar mai mandewa drugs manga sumdong hawa suat chiam ang mai khan thupek rorum zet mai ati chuak le ta ani zirtop ni march ninga khan Duterte chuan thupek chhoin military le police te chu communist hel ne na in tonga an in ma chhona ni chuan thatngal turin thu ka pe in that ngei don nia nungdamin in zo turani lo ti in communist hel pol te rot chimit tura thupe ka chhuah chungchanga soi an ruang chu an chung te hna in ron hlan ngei don nia human rights ti vel kha thai ngil ro chu ka thupe ka ni atrul chuan lung in atan ka hre reng lo khalama kha chuan har satna om lo ti in Duterte chuan a soi ka thil ti le thutluk na ka siama hian ngai that lo na engma ka nei lo ti in a soya Duterte chuan communist health chu invai hian suam mang mai in ni ideology po in nei lo chu tiang bok in China le Russia po capitalist mai in ni ti in communist thurin chu angai sang lo hle heti lai hian communist health hian ral thuam an tun chuan na thar le chen na in an in tun nun na ngai to saka tiam thung communist thurin hian Philippines hi alo ti boi fo to a sangkha chakwa somruk pariat borvel atangin Philippines sarkar an chhai boi to a Maoist health zinga khovela cherei ber an ni mek tuna hian Philippines a communist hel singthum chuang an om mek ni a soyani Philippines a president lo om to apiangin heng helte hi nuai bawan tum thina ma se tu ma an la hlotling ngai lo a then chuan remna an siam puya an hruai tu ber Jose Maria Sison hi the Netherlands a biru mek ani sang ni som paruka Duterte lo president khan inbiak remna manga he helna hi ti to patiama ma se heng helte hian thisen chuan la ban san du chuang lawa Duterte hian thatfai vek turin thupe ka ti chuak ta ani Duterte an official lu anu khan communist health chu direct takina benga la ato pa chuan silai manga he helna hi chin felangai ta ani sang ni som pasaria communist le Philippines sarkar in biak na hlo chama helpola heng ho hi an puang ta ani sang ni som pariat khan heng helte le an mani thlop tu te bei turin special task force adina silai ne nan ve chhotan ta ani man kumlok khan rui hlo do bei pui Duterte hian alo thlak to a mi sang rukatanga sing ni sang sari vel zet sipailam hian an thata rui hlo manga sum don na chu silai manga me mi ani chhota ani tharei lo te kalta khan activist lawyer le doctor engmozat hel ho hian an that le to a sang ni som ni khan Duterte sarkar chuan dan pakhata pas thara anti terror law anti a Duterte chuan hel ho chu ti hian atia kumsom nga pathum lai mai in bei to a hemi chung hian tu te hial ka nei to ni hi tun thlengin in le bei renga he sarkar hi communist thurin manga thlak thlengin du amo chumi tur chuan inkar kaina tur longin nei hleinem ti in Duterte chuan communist party tan Philippines a muna omlo thu asoyani police le sipai te chu president Duterte thupek ang chuan beipui thlakin an thok chuak ta a Philippines mar lam hun ranga communist helte chu an ve chhotan ta ani ni ni chung lekin mi pakwala yan kap hlum manani police te soidan chuan nimin chol ni march ni saria
Manila khopui dai fema rambung pathuma hel ho ne nan in nora heta hian hel paruk manan ni a paruk dangero an tlan chuak man ram Cavite province a labor leader pakhat Emmanuel Mani Asuncion chu Manila pona an tha zinga tel boka Batangas province a papakhat le anupui chu ti hlum zinga an tel bok chai le Ariel Evangelista te chu an bo hnuwa an ruang charani a an fapa kum som me chu tun thlengina omna hriat ani lo bok ani Rajal Rambiala communist activist pani chu sarkar police tenen anin beina athi ti nem nge ani boka Human Rights Watch te chu an ron tong chuak nga la thu nei tu ten mi tha tumin ruam manna mumal takan siam thu an soya he thil thleng hi rong taka sarkar chetna ani communist hel road chimi tumna ani ti in Human Rights Watch Deputy Asia Director Robertson chuan thu chu asiam ani kan soi to angin zirtop ni March ni rukhan Philippines President Rodrigo Duterte chuan Philippines a kumsom nga chuang lo in bun to communist hel nuai mit vek turin thupe ka chua ral thuam nen an lo beile cheu ni chuan an ruang ron hon ngei ro an chung ken hela in ron hlan vek don nia ti in thupe khau taka ti chuaka chumi bo zui chuan sarkar police le sipai te an che chuak me ka ni Khovel ram president zinga Rodrigo Duterte larna chan ber chu Philippines a rui hlo ti rema tum dan hi ni Philippines a hian thalai rualin rui hlo an khoina sal hle a hei hi an ram than mo bo ka ni rui hlo ina ti buai thalai na thok thei an tlem pha a an ram economy ina tuara an ram ma hu na thim ti Duterte hian a hria president tam takin an lo hlo cham pui to rui hlo ti rem tum chu van zun khum ang vela harani mai theye tuma an la hlot ling lova herama hian tunlai khovela damdoi lar tak met anti methamphetamine hydrochloride chu alar hle a Philippines a chuan shabu ti in an soi mai thin he damdoi tem to za somko pathum point pasari pani lai chuan angolan vei ngal thina iti ve china ni chuan angoli vei ngal mai don ti na ni rui hlo manga sum dong le ron la lut tu te a hral na lama in nam hnoi reng reng te nen in do na Duterte khana puang ani kha met le rui hlo dang manga sum don na in nam hnoi reng reng da that zel tur ti in thupe ka chua tarup maya sang ni som paruk vokniak zon thla atanga sang ni som pasari polkut thla in kar lek khan mi sang sari chuang rui hlo manga sum don na in nam hnoi tha an ni manani police ten an chin chia dan chuan hemi tharuk chung hian mi sang sari somni panga an ka hlum man thuan soya a average chutin ni tin mi som thum pali that zel angan ni rui hlo sum dong te ne na in do na an puan hi sang ni somni pani thleng an pot sei de to boka ani ngai dan chuan rui hlo zuar pakhat ti hlum hian mitam tak nun na a chan thei ti hi ni thalai lak lak lo rui hlo ina zut chau khotlang le chung kwa ramta na min nok sak kol khom rui chu ram re thei ti zual tu mai an ni rui hlo ron la lut tu le helama sum do na kalpui tu a in nam noi reng reng te chu kan da thamia me turani hei hian thalai tam tak a chan chuak dona rui hlo boya tanga ramta na mi chen fak omlo tam tak rui hlo hian a hrin chu awangin a hral na lama mo phur tu chu tha mang vek tur kan ram ma huna tan hei hi apoi mo ani ati enge ingai ve dan le drugs manga sum dong te da thatur hian sarkar lam chuan mi an roi chhong ve le thina police ten ma la ve tho ma se an tha tam jok hi hlo na ya an roi ten an tha ani rui hlo zuar thatu pakhat an komna a soidan chuan rui hlo ngai angol vei pakhat an tha in Philippines poisa pesos sanga an don zel thu asoya chu pound somriat vel ni in India poisa chuan cheng sang riat vel ani tin rui hlo zuar an tha chuan pesos sing khata tanga sing khat sanga an dong boka cheng sing khat sang ruk vel atanga cheng sing ni sang li vel an hlo zel ti na ani kar khata mi pathum emo pali emo rui hlo edik le rui hlo zuar an da thatlang pui ti asoi
khovel in dem ron ma se he amalak na hian ra thataka chua meka thalai rui hloti tam takin an sim pha a azuar tam tak te po in thi lo wangin an sum do na an khara ramta na mi tangkai lo thok chuak si lawa ei ral ve reng thalai an klem pha a an economy po azia om chho ta hle ni a soyani communist thurin hian khovel a chok buai to thina communist le democracy rin na insual wangin cold war ti ming kan hre chawa communism le democracy in dona awangin mi makta doi telin nunna an lo chan to ani vietnam in dote korean in dote po communism lam on tu le democracy manga khovel optum tu te awanga in dona chuak ani an thurin manga khovel opa lamtang siama anin beya wangin in dona lian tak tak alo chuak fo to ani communist thurin wangin india chu aboi meka helpol chim omzet mai maoist helte chuan poisoi lo tam tak thi sen an luan tir to a mizo police te hial po in nun na an lo chan to ani kha khatiang bok khan kumsom nga pathum te meu mai philippines a hian communist thurin chuan zunga lo kai to a helpol te in siamin sarkar an dawa philippines president lo ni to ten ti ngaina an hrelo duterte ron langa rui hlo ngai le zuara suat angin heng helte hi aswat tran le me kani khovelin human rights chuti khati lo ti su ati mia mai chanchin buat sei lai thleng hian mi pakwa than ni to a enge thleng zel don le ingei dan comment lama ron tar lang ve te ole khati song kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho the te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang tho don nia in zawa in mang tha le vek ole